na poso eni Tiwa East na babeda jasa posi for kwakwache nipa makoma kwaduonu nan bia yesu se forma gudie ya galamsey wo mo etubi na asantemantam so for yero asamono semensa susu de atwija sese de ene munkamu pa selema tusele galamsey onu omo de be feso e okumase abonte so no asantemantam ase a enya asem keto akra ana senior baba wa ya tetia sanka na nkwo pendas ye die na so nipa binum kwache ni kokun no ana posi for the crata bia ba one mo church asem no ba bia kwakosi awusan for dem ba sama boy abonten so ade esi hono manura akonta mining company limited ni adehye a wo mo sama boy di bom a yentete ene se nipa mienu etu akasa wo num no ade asem na esi akire ye bekokromo no mo na wiei yakwakodi nkomo pa ECG adwumakuo no prepared one sansam ya no so yabekwa monte so ne akwakoresa show afedi Ghana for one manya bia na abusuan wo chip no register na nepa ho anu no kokra wonya bi na mpese wo so pone TikTok abai wa kwakoye bi ye beti asim ne yedi nkomo na ekwo bi chese o mo kantam adinse se semperimfo nim no mu kotwa manfo chip mu a ene ye court pa no mdo mekwa kogina ana nkomodia bi kwaso yewra kwadobonsu ya wo hwe ne musanyame ya domo a afimpi mienu ne adono na wono so betimi atu frank adia mind dis amanyokuo no wono omanhena bonkomo no wakyerechire mu nani swade hunu a wode ba abusuan nipa kukumakunkum bi asori wo mamu no sofo bi akasa dia fa wo chesenke e pa so twe bi a anu wo se na nke de ma wo mu dis anyambra nsam no a kasa ne ma no ano bebra se kakra ebeka wenum ho ne de ba so mo ne mo me ya hye no nso wadwon kyerɛ won susu ye no manen fa nsam ahodo ya de ben ho fako Facebook ya Sompa 93.1 YouTube no ya Sompa TV enwumakuo bi adaro ma wo na won maso asene akwakora mafia series won mukura mu se twetwe wayosi one ventures and nature one media won makabo mu dia ba wo hwe bi ebebo pa amo abrabo na tumi akoyie enya nonko kens a ene da dua ebebo apono so awia no mienu ede kwapem no me ensa so kensa so beba na afezo Sompa nkomo wo hene ni ama crunches of mami premier ni na da dua obatena se no ne panyefo atiti ni eni ntina di nkomo abe heba clinic si en kanche say yade ba na tete wo fakoda no won hwe ne hu dwuma edi no ye FIDO fido and a cloud internet wo mso eka ho bi ye ne yaje adwa enahwie eyeme akosia ajiwa akode boaten mene nana ya bo amali bia bogabusu enye brena fensam ne yenkomo ankasa emfa emmamo ye hyase e de free galamse nkomo no ho a ene mampani nana rodanko akufo mo no twaso bedi ade no a ene o kantam din se wi abogu so e de ne president akunya kra wote so etozo se galamse no betu ase na Ghana fo ato obatia no a Ghana fo yemfo mampani no mfa no ba bintra na enumuo no a na yakote interministerial committee ekowi ase na akwakoye moanan ama manfo chira kogiji skanum eni ade achesa na asokra video ebesa ade no kra na nanu ya soso na baiti si mu bio sa ade no munyae ema yensuo yensase yemfudie yensese ne sa eti kwambia so no ose ebo yensase ose ebo yensuo yemfudie yebo ho ban ema osofo a wona hwe yensase ni mu adodode won sansam so a ono akro na sa so emrase ogani owo mrase ogafie ma de hye a omodamangwa baton pesua so yewra Samuel Abdullah jina pone ne dom omo atiasi mu a omo Ghana ni ntro do ni ntro asaso omo ye ne ombetimi bia se be na galamse betimi to ase na oba santimantama se na obomodere eye brabro tisi manso adubia manso nkwantane ne mpotemu a ene ya danso mpotemu no bosome frɛhu a ye ni oma ye nsase no enya asem keto akra eno na openimpa wosi America bananam e Ghana mema say okosra Ashanti regional minister Kobusa no sa galano mu ye ni denie ada ejemu nsɛm ana kwa be na America ban be fa so aboamo na Ashanti regional minister di tudwa say efri na ekɔ ene eselema tusele amanfo di si obetwa kwambi obefa so bia edi galamse sunkunimu asantimantama say no wobefa so. We have now the greatest fight against yeah. It was over 23 or something of our sentences have problems with galamse. So fighting it is difficult. I have now made a proposal, but this one maybe I'll come to you for support. The fight illegal mining in our water bodies. To fight galamse and a river. You start from downstream. Why? Start from the source of the river and move downwards. Because if you start downstream, those who are working upstream will still muddy the water. So you start from upstream,
move all of them downstream to where you have the confluence or maybe of another river or where it enters the sea. Then every week you use drone, move on the river to check whether they are back. Or maybe fortnightly you use drone or helicopter to check whether they are back. You do this 6 months, all the river bodies in this Abusia Ashanti Regional Minister Honorable Simon Osemen Sani Etene kanwe your penia wo si America by na nemu organ member say anamuntu otutu ye kwasra no e wona tena ye na wo hye ne boss galam say no enye mampani na do danko akufado nsam e na NG wo no so Regional Minister Simon Osemen Sansam kwambia so no ene eselema tusile omu di si wo betwafi na ko ene na juda suo mu kro betiesim no ne asogafo no makwa ye nsase ene ho eban na Excellency Virginia Palmer one so ne dia oka kakra ni din. I'm very happy to be in Kumasi and to learn more about the Ashanti region, and which is very important to Ghana and to the United States. I'm accompanied by Antonia Blair, who works in Washington, in fact, in the Energy Bureau, and is in the embassy temporarily to see how overseas operations work. Chris Perry is in our political section, and it's his trip, also his first trip to Kumasi as well. You're also welcome. And Dennis Amanitur is 25-year veteran of the embassy, many times to Kumasi, and everything that we all know about Ghana we learned from Dennis. We're very grateful. And I wanted to come and pay respects to you, and also to learn more about the region and learn how the United States might be helpful. And I think you also have many of the issues that we're paying attention to because of the importance of cocoa and gold in particular to the region, but I know logistics and shipping also from this region are also very important. So I'd be interested to hear from you about challenges and also about your interaction with traditional authorities, because this is the seat of the House of Chiefs, I know, and the Palace of the Asante Hene. So government's interactions with traditional authorities are very important, and nowhere more important than here. Abusia we your ba penia wo si America by na nemu organ mama says Excellency Virginia Palmer and yetene kan we ayemra no ne Ashanti Regional Minister Honorable Simon Osemen Sane dom ebo to man ni to woman and na obobon semi so agya ne brofo ne mu nhyeda na won mo papa sino sika na seso esi so na yurimi ne kachirema koni dodo mu excursion no an yo kan ne motiase ahemfu ne nyina mram ne yehwe na yensase ne mu adodo de ho nsensem ye mo ho ban na Minister of Lands and Natural Resources Yera Samuel Abdullah Jinapo wono so eka kakra so wa bra wono apemu no atisimu koma nso eko obosome frɛ ho koma nso adubia nanti asantema sei no wase ne nipa bia sɛ yensase yemfuo yensuo nyina omo sɛ no a na be ya rehosem no kyerɛ sɛ ɛde ne kyine ya omo hwɛ sɛ mampani beba Kumase ne ene kyina no watwema kwa yie ewo babia ni ene sewi ho yesi regional ministers num mampani asama wo mu so omomra ene DC so omatena ho ama galamse yeye no omo nsase so a omatwichi omo ni se ne omo ntiye no yesi district police commanders na yafre wo mu be yi omo di rough saa na abugina pokasai. It should baffle all of us as citizens, as policy makers, and as stakeholders in this fight, how an operation like this in the heart of the forest and in the faraway areas of our country can go on without notice by the police, the chiefs, the local political leadership, assembly people, the district chief executive, for example, and I should dare say even the Inspectorate Division of the Minerals Commission here. And these are questions that I, as Minister, I'm going to be seeking answers for. How is it the case that such an operation can be mounted and such level of devastation can happen when there is a district outfit of the Minerals Commission, which you have an Inspectorate Division, when there's a police command here, when there's a district chief executive. Fortunately, from here, I'm heading to Kumasi to meet district chief executives from the mining communities of our country. And so the point we keep making about the fight against illegal mining being a collective one, I think this is a classic evidence of that
call that it will require the concerted effort of all of us. It cannot be the fight for government alone or for ministers alone. It has to be the fight for all of us, citizens and all the actors in the body politic of Ghana. And this is what we have on our hands. But what I can say and the assurance I can give, and yesterday the president himself chaired a meeting on this matter, and extensive discussion took place about it. We will continue relentlessly with integrity to do our best to come to grips with this matter of illegal mining operations in our country. The Ghanaian people should be rest assured, but whatever we have to do to make sure that we get to a satisfactory situation in this country in respect of this canker, we will do so. I was trying to weigh a so for one of my Ghanaian and Sassy Mother or their own sense, so no cronwa, as I am Raswig, or one Raswig, Fima this year, or more Daman Guabaton Persuaso, you was Samuel Abdullah Jinapo, and not yet in Cano. And Tierra Musa and Nanechna, Mampedi Wobachum Kumasia call, say you're so nay, Babiani, Aqua Yeno, yes, original ministers 5. Was some of Munina Sumunsian Kumasi. This is or Matano. Emi edi galo monsa aseso no womso so asama munyina ene district police commander singina asoso no ya fru mabusianfo ye hyemo bossa asemi ye de ne kotwe wisi be de echi ne bifra to bia no ye mfa enkame mo asagalam se won sansem ya posifo ye watch bi ene watch my environmental task force one makomo wa bom ma meka sei enipa makoma kwaduo no 924 ena posifo kwakwakere wo mu na wakani paduasansia bia Yesu say one mutu galamse ewatiwa east mansinimu na one mu say nsuo say kwabretuo enti aposifo keka wo ho bom ama wochema environmental task force wo mu so de wo mu gimu yese wo mu beboa aposifo no ekwa bia so ama won mu a wo mu de sanya mbrasem nyina wakere wo mu enti sa na motuo no anansɛntem aposifo tu ye no ɛna ne wakeka wo ho bom nipa makomako aduonu 9 woman sa atumi aka woman na divisional commander chief superintendent round of Sam one in some for kasai echeche monioma bia aposifo ensakan na ye ba operation as a mountain fire na ya ba pen ya ba won on pen ya ba o me be dwane ba ya ba bi mu na omuni en pese edisi ani yanzu tumi ya dia maya no yankuntokwa ye ba na onu ya hamso ane a report on my police na police and casta then as you can see from the divisional command our commander Sam edi anim onozo mobilize the men abeka ochiman stuland ochiman whatever community mining protection unit and yaba no ebi adwane yenya bi asen so far e krani ba 24 but you do what and you be one more if you're for Mubampa and one more if you're for Sanya one more cat if you say on count into you do and everything into a signal medema more illegal man is a munya here because he said yeah and yambre in the meantime on flood about more guys are saying no man yanko flood about now Fridays will be in the Europe crying to go to cry flood about and can flood about na bashi mamudia ayo saying na niambre na akwati no zo na abehu party mpanifo MCs ni ade ze de osi na niambre na niambre si obi ayen fa ngoma police na police nyem na o ma si prosecutor na prosecutor in the same mo no excavator ya de ko sebi na om de akọ court near turning Kenya divisional commander chief superintendent round of Sam and Yaten can ya kwa man so na Francis from Pong. Yaman boni akwa kodin komo. Francis Mahai. Mejo so mi aba. Say won sema akwa kosi say. Well, se am no ka se na mo hwe na tutu ase Ukraine ni Russia war no sa bebe na ete wo ha. Na enene nya se butoko na okuti aman apedwofo ye apapem hini osan ya amanto mi nsan ba ochiman task force uti omanim no e da tutu ake se galam se 7 ade koso ha nti na ne botai ne se okọ na se na galam si se su na ade no akutu ati se ene na nsan so bi to ebesi eno ano che bi ne patam ni ade na yiye no su sa galam se fo na hye ho no mo si su na no ena ma basa ti ko ne nye bone so ne mo ko ni papam nanso amanfo na ate asi bone a yede no evata pata ho na mo ko so ko pata si amino ka sei task force for me chi galamsi mako dia sen na waka no but the bruise see yede o ma be pie ewo kufu dia regional police headquarters yede o mo court
na you do court area and the job for DH coin no na court anya adwuma ye be hu say judge force emo ye conference court dia anya adwuma e ogan me mo jo ma sama bo mo chi at the call police headquarters e ko she priests na afa a lawyer for ni minus for ni bi mo say ye be ma obugbe na ye de aba nti meka say asamatam for enjoy ye cross job for now no din say e be ko isan say kuma for no e bi e kuma wo soro e bi so akuma aba for nti update aba ni say ye chi ni pe dia na san man ye de mo eko I do not to the acid clean words. Every year, apart from being say one court upon the sword or tax force name, what the course I appreciate. Then, of course, say, Calam say near piano, or Kutuasi. We should be a minister, Mekuka, Daba Mikasi, or the power, you should mind home to Mawaha. It is affording that, yes, I have a pound to Mawaha. If you must have a year, but I'm just say, Calam, you for the frame. Isan say almost say if you man yala chipen dia betu kuma ujipi jenu tino mokoe dia betu say ya chi ipe dia sana ya sia because kuma betu kota court ifi ni honji oma e so adidim ayenim sakalam say dia Ghana man panyi kura so akon wo so data enti obi anim say wo ma Ghana dia ye chi kura dia na ko ba ya ema tututuo sha ase say bem san say aposifo kwakwobo no ma che galamsefo a wo so bo aye atuo ni ade kwaso yi wo so ye hefo a omo no e kumafo a na omo se omo eti omo anu aduane efi omo anu a omo mpese omo nso ombeti esan so wo hwesa nia This is me too. Hello Francis, what's your name? You I was here way amani boni Francis from Pong. And na ya no edi nkomodia frepo ye mantemu na chese de kwaso ho no no eno no na wabra na se tutu no kwaso no abusua yenya video ni bi na one ma munya ma Facebook ho no mra eye Sompa 93.1 YouTube no eno so ye Sompa TV ye ba na ba bebo video no na ya bɔ mu nsɛm kakra ma mo so matie sɛne ene da dua na ekoso ewo atiwa East Mansini mu na ewo bi ntumi hunu de ekoba no na mebisa Francis a enkyeremu no ntumi ama ya na homa no ateko no mo me yetie video no mara yesia Hey! I am Malik. Don't go far. I am Mushamu. I'm to travel pictures into my camp. I was young, I don't know. It's one of what is said to one a big crown of dash of children. Bullet. Yeah, mommy, I just I was your for not just I don't know way I near Koso ewo atiwa East Mansini mu na posifo nam so a one match gram self for ni pama kumako aduonu 9 ye shambo se asem ye bekoso de kire de be free mu aba bia ye mo mason ensi wo Awza for eguso Sompa 93.1 FM ye wi aprem tebreka se na nsan ba bia wo bia na eguso a ye de mamo style bia no for adwenche no nsusu ye bedom ye wabra o kan ho e social media platforms no so o ko Facebook Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM wodo adwenche no nsusu no mo bia ho no mo a galamse ho nkoma ye die sa wo ba bia ye tu bia me hu se ne ho nsam esitie wabra ebia mfoni kra wo de mane ye ho no mo a ye nsabe kana so ko YouTube wa Sompa TV Ghana abuzu yan to aso ne yemfamo enko da so gina galamse nim da so a ejina galamse nim yemfamo nkosa ma boy na
Monimusam deda enra arahosam wosiye wo sama boy abonten so abra company bia yese from sa Konta Mining Company Limited for womso mukutatumi krata ya womo ebawura forest reserve bia ewo eye sama boy ne mpotamu no makwa kodi gala ena mranchen maba wano susu fi se baby omo bawura no eye kwai bretu a nananom ene mpanimfo ho no mo akra che besinne abo ho banya nti beba ne sei si ama mo kwan na mo nwuram na mo kodi gala nko se kwaye ne sa nti me de kɔ me ntiaseɛ me de excavator ne bewuram ye ntiaseɛ na fe ne ma na ahyase di ahim na nsika di ahim na etuo so di ahim ame entete ekyese nipa mienu na etuo kasa wo no mu a se ne mo kasa yi ya mo so paka abaya asabia won potem no mo ene ye de o makwa kogu a doctor fo ejuno mo na so ntenten ehwe no mo apre wo mo nkwa edi ama wo mu na adehye wo sama boy kyerɛ sɛ Konta Mining Company Limited for we no yɛse nneɛma o maye no ɔkwaye mu wonom no ɛnya asɛm ketewa asase a wo mo asɛ na busuanfo so wo ba ye Facebook no so no ba behwe wani so ade a asase a kwaye bretu a ɛda hɔ no mo nyenne wo matie sim asɛ no sɛ bia o de toto football park ho a yɛse baba yera sports stadium mako saa 12 dumienu sase yantam a ne tetrete ene ne kakraka ɛte sɛ baba yara sports stadium be 12 woma aseno absafo yanko ma no so na yenua be ma odehye ba Randolph yene ne nkodi nkomo emfiri atoy mantemu ne musa se boys day to kasa wonum no ade achi yo mo ho te se ena ekirasam ete se wo sama boy ho odehye ba ma hen boys player mejoso megiri se mpom ye ben denga kana kransu na epoto wasa amefi ene ne nkwado hadumsi ebe ye kumase kra sa nsuo tigusa ndia no ahwe ho so yi why medase boy nkomo sama boy te say ade achi ye enu akikikikire sori ye no ade achi ye hot say jo weda na pemada wase na oduma pa mobo edema de se wo asantema ntem another pedi na kase mu adwo kakra se de eja abusuafo enim de course ewo sama boy ya ne wo da ame bi west post ahine panyina wo no ne di ede commander and mensa ya aseme beto abusuafo so obo moden ene na pound for ene ne brand no otimi ebewura be ana na pay asemba ko abeto dwamina ne pe just adehye wo no bi enso asori atia wo no ewo ho no mo ye abusuafo anyum ye de ye tetefun yi woni ye nini ye kura nanso de bra ye Facebook no so Sompa 93.1 FM o Facebook and YouTube Sompa TV Ghana na behwe wani so ade asasi nyasam kitwo wo miye na kasia ewo honom say ye ayi galamse fo ne dia say ya Konta Mining fo ne dia say ya wan dia o mo twegya tumwe kia track o ma se ne dwerebe ye say company bi wo sama boy honom a wo mo de o madwuma mo ya timber company na atena wa che eno a na jakutakuta mrante ne maba wa no e wo mpatam honom a company na didi mo bi die na yesi company no forest na wo honom no wo mo na akra duaduamu nua akuta free tetempre de besi ne ade akyenya yesi company bi de an Konta Mining for the krata aba se wo mo anyatumi krata so mo borua forest nim no mo kodi gala ho e na boys ne chese ehene ha ayi obi aboka a protective forest no abesine no wo sorry anopa wo se me kwa koroma kwa kodi gala ana omo de excavator ni wura forest nim e na koroma no so se dabi wo mo ntiase ma wo mo enkose forest ne sa etu ekasa ya se eno mo kasei nipa mienu ena etu na ka wo mu ye omugwa ya sabia e wato e mantamu a doctor fo ejuno mo na so ntentene e hwe mo prekru e dia mo mu ye tete a kyerse sama test for hospital a e wo sama boy ena ne mpotamu ena nipa mienu a etu ka wo mu no ye tete a kra kyerse nipa pisusu preprai eja wo mo pie montene so kwa kope konkonze die akwa hwe o mani so ade ene e ba sa na etu kasa na obi a pe ba bi di ni ti afa ena ebi teto na ebi nantibi so na ebi nsemu bu na ebi enenko nimu twitwini ade omu nyina doctor for ehwe omu ye bomaden se ye bekọ eye Apollo FM ye wo sama boy na ye ne enua bright agemfra
akwakodi enkomo ewie ye homa no nya asem ketu akra azafo eguso atoato ahoma no etutomu a yebekọ ho na yakwakodi enkomo sene kronim sitie ene omo eprepraye no sene omo ho so esitie ye hwese etutomu ebekọ no enyama ye de koso ya yempem ko ani abusafo ye to so na na no ara wosam ye sie o mankesim ababa wa ye su se wakwakope na simu kwan ne ko wie kire nipa binim koku ne ya no yenim sem atemu asam dada na apostle de krata bi aba ya tena poye wo mu no ye makomako nwotwe na chief superintendent of police Grace and Sakrofi wono ana nensa ehyasie krata no mu sem kakra nie apostle cho se won ma hwehwehwemu bi ase a won mo je edefa nipa mienu anansentem wakɔkyere wɔn mo ɛwɔ mankesim Michael da kondro no abɔnmane na 1 ɛna Christopher ɛkɔ clerk wɔn so aka ho bi na nhwɛmu aposifo hyase wɔn mo yɛ no kyerɛ sɛ nipa mienu wɔn ma san so akum nipa ba ko de aka ho a sɛ nipa dodo a wakum wɔn no aba begye nipa mienu ɛno yɛ ade aposifo betumi aka na wɔn mo se supipo akyerɛ sɛ nipa mienu na ɛsɛ deɛ wɔn betumi aka kyerɛ mu sɛ Sa Michael Dako na 1 no ene Christopher ekɔ no won makum wo mo e wo Michael ne mu na de otoso mienu ya aposifo ko hunu nansen ya no ene din ya won saka ye de Gloria Yeboa eye Gloria Yeboa wono ye dwadini ye wo kumase na de ete ne se June bosome wa fi mu a ana Gloria fie se wo tu kwan na wakwa mo ne agya nkrodo so ye ntrafa akonia nimguase nti wɔkɔno no so akɔpɛ bibi di abafie enti nkramantamu ɛno sabre na yɛdwom bosom de to so dunso ɛno ɔkɔhyia papafo emienu ɛyɛ Michael Dako ɛna na 1 no ɛna Christopher ɛkɔ clerk no na wɔn mo dada no adefɛdefɛ no ayɛ sɛ wɔn de ne betu kɔ akɔ Holland abrochima mu na wɔn kora no aba na abrochire ho nsensam a wɔn di ho dwuma paa enti ɛma Gloria Yeboa yi ɛde na dwene ma wɔnom Emma wo defa no ama kyirei wom kokun no e wo mankesim biaye a wom kun sa na asini ababa wo no a eno na posifo akwa ho amu no ama meka se de won matumi aduaduamu a akwa hu ba bia ababa wo na busuafo wo enti omukura na be kyire mu kyira posifo se wo ba ne din de Gloria Yeboa se si ameka se de won madodo abusua ahye abusua bo a kyire mu se won bekoso aye wo mafamu de ama kwanya sɛ nipa mienu wɔde wɔn bɛfa so na atɛntɛn ne ayɛ adwuma no wɔn bɛtumi de wɔn mafa so na mmamuo no wɔn magusu ade yɛ nhwɛmu sɛ nipa wɔtɔ so mmiɛnsa yɛ wɔn nso wɔn so sɛ abranteɛ yi anasɛ abrante kwa mienu kum no ɛno nso aposifoɔ nsa bɛtumi aka ne mu no na wɔn mama Ghanafoɔ aso ateɛ na nhwɛmu a ɛne wɔn ma yɛ kakra yi ɛkyerɛ mu sɛ abranteɛ Michael Dako na 1 Wani Christopher ko clerk no wo mo ankasa wo mo di nipa ho dwa na de o mo ye nie wo mo kyere wo a na wo ma defa wo ma dada wo a aya wo de wo tu kwan wo kwa baabi wo ntumi nya baabi na me yemfa nkoda adechia na oto akonto so me ye sofo de ka ho na wo ma kwa kokun enti wo mo dwumadi a wo mo die wo empotam ho no mo ano no nam so nti na posifo ka no ma hye Ghanafoɔ nyina abɔ sɛ nipa bebre biada wonim sa asemi hu bibi no wo mo gusu ada hwɛ sɛ wo mo sa betumi aka no na mmom sɛ wo asem bi na wo pɛsɛ wo ka de kyerɛ posifo na wo boa wo mo hwehwɛmu so a ahoma no nie fra posifo na wo nso asonte 0243 809991 0243 809991 na abusua wene krata aposifo de apie dwa tena poye nwotwe ene makenkan ne nyina de amamo na mo na Facebook ai na mmahwa de ababa wa friend se ebo ama oba no kra no de se mpoa de owuye Georgina yes abusua wono na sesi a Georgina asobotwe wono na woda ye Facebook wona won ma de da no ya je se abusua ya mamra ne amane e de agya no kwan no enti asam na reho pa sesi a de yaji eno wo bono east mantamu e wona Georgina aso botwe won ma de da no kra ya abusua agu nsa na won ma ya mamra ne amane e de agya no kwan
sɛ kɔ a wɔkɔ no wɔnkɔ no wɔnkɔ da din Awusanfo egu so Sompa 93.1 FM ya wi aprem to bre kaseɛ ɛna baby a wo bia na egu so yɛde ma style bie no ya kaseɛ sɛ ya oda ya fa sida PSC asedema rempema siedo ya fa ma Cloud Internet Ghana you say open internet papa e begyina ne naso enko ese bia e kototo ne pasema ko break semu a Cloud Internet Ghana de ne bi ne ye kamfo de ama wo e fast reliable and esaso ya affordable ebo ne da form obi e kɔ botom sɛ o yusu no ofie sɛ o yusu no wa adwumam sɛ o pesa o de nante Cloud Internet Ghana ne ye kamfo de ama wo e ba ne sɛ bia Wi-Fi nom ene hotspot deployment no mo a ne nyina Cloud Internet Ghana ne ye kamfo de ama wo CCTV camera installations we be digital security locks so wo ye and IPVT installation ne home surveillance nyina so no Cloud Internet Ghana ye di ho dwuma ye ni ache o Kumasi Tech ya top high ho opposite Love FM abrosai no a Kumawuma Rural Bank butumo no na Cloud Internet Ghana ye wo for 0244601933 0244601933 na eni enkomo yeto akase no so dia mamo yede mo ekoye chip ya ene epa ho na un register ya ye twa o chip ya untimi nye hello untimi mfre wo bia text message wonya bie WhatsApp ene Instagram ne TikTok wa manfo ye ni nei untimi enye bie no na Vice President oda Imani Ghana no e de atugya se woni nipa be mpimienu 2000 kabum na ekonya Communication Ministry no ene NCM pen for the Ghana for faso no do makwa kugina court na ne put to you atinga kwa ida tinga ho e was on fi so ne Ghana for ni ye ewom se afimu ani no mo ye se Ghana man nyina yenko register ye chip no na nipa no Ghana card na so wonfa nkoye no ne nsanka bi into obeda no register entimunsi abotre sa afi kura nyina ne ye de be ya ne ye ne de afri o sense obaka se nipa na chip ekuta no chenchina composite by force oje e de afri nsem ye Raseloma branch ye ene oman ye dubu a chire din koma no pe ya o chechemu se kwam bia so aban wo mo besiwu no and I for Mutimati or Mutita, or more budget on the Ejuma, or more call from the Ejuma. Won't you make us by force? And I for register be a separate be able to any ISM card and make an answer to and yes, Anna, ye planning. And I said, the yes, share in share a Emma Putigima ever. Into next time, you know, and to me enforce it and conforce the wire makes a Santa Cadillon you. No blocking by force. We didn't go with my time there 1 year and 2 years and go for finding this argument. There's so kind who say, Uncle why they pay to quite bring soon a potamo motifisia. They bring so or what card no me and I for it to me we card no in them. It is uncle fling out to me punish you because I know force a other true and they one card in your register on between the register. They bring so also more try some register and that system near town. They bring so also more card no problem was so into some correction is just so to more bank crime. Every deben and son say in our chibaku and can answer when you be cram and asha is your card number. Tanya when you name in conform bears animal in a move from Mufi no your friend saying, crash in a mono more bank our best at 80 and son on which register center. The sign want to make us a uncle for no partnership. A neighbor appliances or bears idea. And the chance of crime say, Ukia uses some cards this year. Only na the ID card we are registered. Na timer net for didn't go for to NIE and I got a system. One through the also be uncle national insurance one, so national health insurance one, so man through the also be ambassador line by force. A ban is saying that same card from quality will be uncle line, Nunja, the no coastal line, and the and Sana will see our years as in registration. Next, I said, quite corner Motegana for air fast of the Ayatiano. And yet, quite a year, yes, above no friend optimal, and a quite well, you know, something outside your map, a quite
thing at the of man for at the hand for money at the quantum of the guardian. And go with the which you crab as some berry, the certain car community register and national. Chilingina, a send como shit and your moya did you non como dream who ye. And yes, I was sorry now more be deadline. Say, Dana phone and to say, Mena colonial days, master say boy go. And now a friend say Ghana and yet primary school, a headmistress, but sorry, I can say, Ubian to one logo line. They a moment since I asano, ye were democracy. And now you will get, yeah, sure, say, and I was here the next week, and of course, no, a better it is a such design. Abzanfo Penny Saloma Branti a vice president or Daimani Africa no nina a chipia CM Conco register no for Fred Ghana card ne kwakoya ni pebini matchia bafini or more intimate register or modia and ne so any day chatwo. Ni antinsimwe ni enkobusa say Oko MTN, Oko Airtel Tigo, Oko Air Vodafone or more offices ya and my Ghana for nangina. Awokekana etesei yenua ba afia jewa akode anantim kumase yankonye ne nkodi nkomo afia boga oko ye boy nkomo boga me da se ejebu ejanya ba bedu yenna enim se ya ma me ohwe enkitan wodi eso ya onabo esla usekufo se Ghana ni be bia we use phone there I was say what they Ghana card I go register SIM card so be any paboni phobia emfa kwan boni so endu sika na say na be kaya ya ma me di kan share say 31st of March up 31st July and na was say kaya registration ni nyina wie na so na msa na Ghana card won sensam ene Ghana fo bebre na moto wonti no bebre na ntinya nko register na say echi date no e de share 30th busumi ewo mi ya nti ene na ebra ne so enti no me ba probo di mani hwehwe mu Kumasi Montane so me de ma probo ne hyase o tafo 4 miles be fam akwadum ni kejetia na me du tafo no so kopie mu tafo Vodafone office wo ho no ma omanfo mo no register mo SIM card en shenkran nipa ketua bi na wo ho no mo register mo SIM card no na afa so no so do Airtel to go office so I hope dem ankoto obia ho me ko nipa ho no de but SIM card registration ne de ne no nti no mo ba yo mo be yo mo ade foforo na so we piem e wo adum Vodafone office Airtel to go office e wo ho no ma me do adum Vodafone office me nya nipa 7 na omo e be register omo SIM card Airtel to go nipa me ensa na e wo ho no mo so be register and I MTN office e wo adum na nipa ho ba nipa ne shada no so sa na sa me ya me no ka se me dina Kumasi kejetia MTN office kese e wo hanum akoye so man Ghana still my register you use the kese pa MTN it so be pio mo Kumasi kejetia hanum say dia enipa mo register mo SIM card ne do se kakra na anwa ho keka no enhye dan ni soro e wo mse ahobambo e wa hanum a ye bo mo ho ba network na e koso na so no nipa na mo hanum se no obi ebi titi baby bo mo nkomo obi akekwa na ni fie nsem ha na obeka no na me bisa mo se ade ntina dada ye share say ye register SIM card no ya share dada ye ma yetum edi kan ma ye 31st March o man be register na ya say ya stand date no na ene la sa wa fe no mo ba ana o mo cheche se aba akosi ono no kocho wa si na so on focus on ni pipa no ti afe na wa cho le wa si awie ti afe na ene na wanya hu oba be register obi so say ne Ghana card ho sensem ni din o ma so na ne ade nti no ono ko honum so mo akwa Ghana card no me no kobra nti eno na ne sakan na no ne sakan no so no na MTN fo apon ti afe no so aba ana obi so say ne Ghana card ko di strem ti afe na ne ma me di abre na ni say excuses ebi mo bo apaye akoye se ebi mo nya mo Ghana card nti ana afe na mo sakan mo ba be ebi mo so de e mo to na le ko mo se o ayade date na beta send ni bi mu se sheda nya bibia ewu bia enti na obusa me Ghana card no ho sensem na akwa ma ebi mu en register e na ebi mu so se moto na yani ha ene akwadwo na sebio ama mo so en register mo SIM card enti na boga obusa me na de wa ha se no afia ye da se na wo hye so a edomu aba begu honom no enidaso bi wo ho se wo betima register wo mu nyina ne
and then kwa na omatima ye oni ode ne Ghana card ba ye na e bia owo issues nkete ombetima resi esi ama omo a abegu nyina ne kwa wie na omawie Eba cho mi busa security na ho no o se network ne de demu a eko na mom no line no na akwa ye bibia ho security ho ha very tight ba you ni oba na bedi ensem hunu bia e mfa ho nsem na mom no aho oma ho keka ne se da ni stro ase ma me ko wani mpra na waje ja no di na ho no me ade but so mo ye serious dia se network no e ade e ye adwuma ne de so mo many bredi a e bia no ye tuma wie ama mama obi akọ afia da se koso adi akire ne obeboa no bi odonfo ya adom anwumre na yasa ba wonche bi wate ye da se pa ye nuaba afia eje wa kode ne ekọ ne nchen no a ene last kwenkwen last days are dangerous omo muntimi register omo chip no ene o matie simu no eguso adidi akire homa no tutom ne nyanya binom o manta mahudo no mu a ye no bedi nkomo ne ebusa sene enema esi etepa aya kwanka ne ho sansam na enrebo man ya se prepaid one mo a wo mo didi djuma wa fiefie ne monten so na busua sasana kwa kopa bia to aguso a ehon sansam na kwa bibia ho pa enro krampo no ECG de ba kire se won mo nya hawo kakra edigara fon fanche won mo kosise won betuma ya sansiesie ne dia wie na no na ya tete biribisa nkran ne apoye mantamu fra mantamu de nyame adom sa wo hawo kase no eba ye no afedie won mo tumi asiesie wie ya nkane no won mo sabetumi akabie na kumase de etim de etim ya no customers ne bia won kwakọ pesa prepaid credit bia to ya no won mo di nkomo mo me nkomra ne eba ya no kwa me redu ebebo ho nkomo Ogo ne biega uri no bibedra ti o de ho yi otazi kola su sa ju na wanye bi uri ne mi ba o ma re de wa ba so de hanza je ni to ke je ori je bobo to ko ba ne twen ne ba no to bi ko go so ne ta mi na message titiri se mofra wo fie na ebedro nwume na efie ho nyina ayesum na light bi ani ho ntende how they afensu be bia wo no e chini ho nyina nya bi ya san fa ka san ba kasiem e ba ya so ahanso the same thing no atwa kwan ba ne so ya san atwa kwan aba nte how they ama adwuma ye nya je so san gya wa adwuma ho na wa san betena nte how they e di bia bre kan se prepaid no mo nhwe na how ni ai bia wo hu bia no mo ensiesie mayan se prepaid ne mo ane se fufuru bia beboa ye na etumi esisa how ya no kwa every Monday na mo network article me say if you meeting power no na me dey generate nsuo na just imagine say free start time nyina me power asa na me ba hanom bia they are still working on it me ma ba ha kra na ma san ababie mu anope ya ma ba ha almost say omuguso omoye ho adwuma I just say ama bibia e stand still I didn't zoom kuteska na me dey to so enya say o dey cheme kuteska na me dey to I see it me ho bibi because ya to man mu pa na just one energy company na ultimately run the whole country to ransom for 4 good days na bosses te wono mu jaketua masa company 41 mo jaketua abusiana chosano no Ghana for bi mo kwakọ prepaid meter credit bi ato no na won mo kasa ye no na ye kwone ne kwame radio akwa nkomo kwame na pom ye de akosia me ho ya pa akosia azasi hefa na wo se ginan akosia wadi chese kumasi de se obi beto prepaid card ya enya de obi san edum ho ti tabu ya me kese mi kumasi edum prepaid high street ho no mo asan kese ba ko ho akosia ho na mi gina sisi ai ewa ma ne bona che sai chire mu ai yo akosia se wera di kan aka che chire mu ma amanfo ati de ekoso wonde se dia amanfo a mo pre card ahodo na omudi akoso o munka ni akosia me ba ha fia no pa ba fu sa bia me gina ai se o be hwa me betu ni padoma no mu gina ha ni de akosia me no mu di komo se de mo di kan abo o manu de o manu di samono awie no na anu achi no ye nyina ha no a eya ne nipa bi aba be ka ho wo ho no a ne bi aba ka obi so mo no agina ho no a wo asan ne chi no okọ wo ne di nkomo ade o ka ne se ene we nya bi dia no hu dia okọ akoye biem anu achi ko na akosia de wo mu ni se
You had money who is a penny back could be Flabontia or Banudu, and Oma assurance is a quite be as a network in my sense and can afford the age, you can't be as and never yet my mom was so at the month with Masada or be able to know their could see. I'm sure they are overcome. A better pay a cancer and imagine cabin between Comoneja and Kawame and Chimuka crowd in Tiama Abba. Or you say, want to mean Como, you say they are coming one for John Connie. You are not in a dear back was a woman said. The compressor will be the drew on 1 hour bit share for candidate. Gets man with no on my point, you will be a dano, the moon remu, Namun Coach, or the better hard man will be so. Who bet your Canada will be prepared to be NATO, was the better prepared, and you will close the door, Kakon and my. The compressor will joke at the annual be a gate no one. And the man, a month for a while, a bit more Akume, who said, in Gambara, the gate, and Muhammad can be a chayano. Monka, and I will say them more. Unso be able the Anuayo. Unso be able the Anna would be Jabato. I don't know, and February and Memra and Jesus, but yeah, and Kabuma will be making her into the swing of Bayas with Bita. No man is saying class at Maya, and Kabu said that Maya can correct me. As an Chiboko, a crack or a demo, and I walk to the boom pampai, with Nia Babato, and now how about Ayo, a month from Indian Naya. This is a correct Banazano. We be a baby and program and my for Gradia moment say, yes, a my, a Beno Susan say, or one will to be a network in the body. I did be a movie about the windy. Immediately, crowd the media, the bois, a man for more Atobaha, or the Amuba, a 300 with the Agusia. Sabia make a city, and Yadia network, Netia, a man for, and maybe a Diaco movie. You know, if we saw a change, they are more don't go any no meaning. The body of Agusia, and the Gilsa and the and the man for Yacoso, ever had Mona, if he, before Bab announced one, I said, but 2 German, my man for Biaba, almost ready, and said, assuming there, yeah, and I feel so. 1 hour walk on the Sumama from Pata, Milano, Yadia, a home margin, in which I said, we do one at Ario Beto, and in a Jocosto. Can you mean Ben and media? You don't know more enam, a says, Aquafao, how it is from Yakusia. It's image you have and pay of me, said, the no me in Babu, no me in Sababu, no none of Babu, who communities Yabenwa Yadi, and Mincha and Babano, Yahudia, in telephone, I had their phone, who said, Abba, Marty Force, and Zakabian. Money a Juma Kwame, I was young man bonny Kwame read too, and there were boy Juma pass or Jina where ni. Cause this a caniano, a credit and this year be Benya Bino Mato, and tea a woman born or the free a doom, a basum, and I was young ever concerned for frost so. Now you're a quadrobonsu. What is you for frabba? Ya watch us and Yamia Drumwa. So what you 2 franc had the man this Yamanokoni say, Kim, any a jay. Military training ye Ghana for be quobi pa and fear me no. Now semi was a say Yankasa, Yahoma shot on cry, Ebesaba. Sesia Ghana hade open internet papa pa eye smooth eye fast bemo waye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and phone ne baby a wo share say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo any entertain ko na ne speed ne so de wo ne saso da say jumem efie anabe bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet Cloud Ghana nkwana Ghana ha o providing internet connectivity a entwitwi Muntwensi a dem say smooth dia wodi ye bia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service in Kwana and you simple unya how bia you provided 24-hour support demand open a chakwanya top high opposite Love FM yene kwama rural bank newo dan bakum 0202 699 110 and now 0244 601933 Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Hey, na fido loans say simple sir. Won so dia beto wallet mu. Just 15 minutes pay. Egem. Minua oton drinks or traffic mu so dia beto mu. 15 minutes pay. We be dia beto mu. We adwade o we hwan yo. We per small loan wa. De wo hia na wo Android phone. Wo valid ID card. Na dial *711*999#. Na fa unko download Fido app. Enfili Google Play Store. Fido ni ye FIDO. Brie na apply for the loan. Wo first time, wo ma 200 Ghana cedis na se wo twa wi a. Next time no
wa pagam kosoro wo makosi 2000 Ghana cedis Eye 24/7 debia. Ampo Unkosa lai wo bank bia, unhia collateral, unhia guarantor. Sa pepepe. De wunya ne so wa dial *711 *999 hash. Na do akọ download Fido app no. No apply for loan. Fido loan. L'argent est prêt. Asiane saying. The money is ready. Ye of Kwaku Medasi. One family clinic ho me call ya mama hu say. Ani da so homo bibia wo yare bia. E bia na wonya nhia wo gefo. Ene wiase nyina hu adwuma papa. One family clinic eye. Eba no honam yawo. Die yesisie. Wo to ase. Wo na ye sifam. Say ya wo ya. E wo wo sempane. E hyehyw. Wo tia fam a na ye tofo. Na ye titiriti. Stroke na achi oni paduane fa. Yawo e ya ma osisi achia. Wo chi na ya wo ya. Wo kon wo nyini mro so. Enso nante ya ye den. Ade se okuta poma. Na onim say yade kwankro etimi de yawo ye nipaduam bi wo nso a na ba bia yawo no wo no enya ho kra na yade ne wo enti hyene nso se yawo ne ba e ma otrimu nkoto adro no ma ne ngi nsem ansa firi se wonnim yade kra e de saa yawo yaba ni nyina na one family clinic wo hu nim de yawo mbehwehwe hunu ba bia yawo ne firi se ye ntinimu honam mu ana wo nkasa yi mu wo de abibidro nim de ene yaresa kwan ahodo opi na eboa na yade bia aka de eye kokokra wo ye lab scan massage any home care se e ba ofi abehwe wo ye bema wo mema sam ye bonus sanso na oba wo masam eye bonus omo ye adwuma juada kopim memnida anopa no watwe kopim nonu hwehwe omo kira kwan wo Kumasi patase omo ben brother man sport wo estate junction so ha afei omo asimfosu hwefo praso aguna so adru ena mankesim frɛ 0546686817 go www.onefamilyclinic.com One Family Clinic the pain expert One Family Clinic abusuani nyina ya resabia Sompa FM Abusiafo esa ma kwa babio ba Sompa 93.1 FM ya wi prem to breakfast yeso yento akase no soma mo na ja yemfa mo nkɔ nanse wudi asɔre omayimu a kyese eja amanfo ayem sisie no na opani a sofo pani oda basra asafo ano ɛwɔ Sompa jama no for baton pesia so obono mantem ne mu Reverend Christian Johnson Obodai ɛno ye ne sɛ baby ejina sese a kwabrane patumi twe sekan ɛde to abaya wo kɔpɛ nurse mu kwan ya wakɔ interview awie wɔde to ne minim etwa ne show sɛ no wo panini sɛ no wo penese obi antimi nkyere no sɛ nipa saa no onye nipa we nimpan it was so so se akini gina ho na nki ekunu bi if the Bible no kra ka sɛ ne otwe sika no usika no si anya ne saa ye kwa ne mra human right some ne yetrɛtrɛ ho a amanfo bedi die wu fucking saa ɛwɔ mayimu Reverend Christian Johnson Obodai at the Sansami to Jawabra no ne anuanom Sompa 98.9 FM edin komo usunyai. It shouldn't be said laws na ya no hwehwɛ Bible laws bi wɔ hɔ a ɛsɛ ne obɛkyi sika no but ya good laws no mo say ya be no vote kra say owo kumfo no mo yi fi mo na nipa no life imprisonment a when enu say wɔ oni hɔ but when the nya proof say ampa ne wa ye ne wa ya nya me ni say oku sika o de wo bi a ɛsɛ wo bi deterring factor nya evidence proof wan ka say na real true a you face it mra na eni wodi wo nya nipa na ɛyɛ wɔtimodi mra ubedi even ukuni pankrampo baka enko fa nia yakunu no de akoye schedule no mba na tumi no by the end of the day no ebe ma obi asoro se TV sukra o man kata on channel o ya be TV ni kaka when baba on say if you know ya dani no say enya scam me ma scam say ntina malam o si we ana dizi wa ka say akola ko pedi patiba o ba na say on no si o bi dem feel so akola nti minim so on ya intimi ye bibi no anko ye you know the space going around instigating Grover to do those things nti ya chi wan say o kan say there di antimi kana wamba then say onkaza ya kwala munyi heko eno kan because of communication e ma no say information e ma no that is education e ma no nya positive negative education we have to close all those things bravo ho the Ghana mrachre say nya say oyi sa ni ama no ya you have to get rid of you in some no there ram san on this in some no say etrem there are so many areas say etrem na engo ra enti bi nya ma bi o ya hwe han nya bi o ya di akoma bi o enya hwe say enu na ma ni ama nkoso Nwani enne ejo sofo pani oda basira asafo no wo Sompa wo German no for baton pesu aso no bromantem no mo Reverend Christian Johnson Obodai ene wudie ya nipa bi ye no rough nansen no wo susu osesenkia wo mu kum ne ekum bia kenye ne se yaba bedru ba bia yedru yi ayero kwajobo suwan kane na wa Kumasi meyo ewa santemantem wono akroye wo se hwe ne musanyame ya domo a wobetumi ade NDC amanyakuo no anim afempem yenu ne aduonu nan enti na no power de ache bia dwumadi so ye o mahene tenase no wone monyamfo adi nkomo
amo akyerɛ mu sɛ wɔno de nyame anim nie n'ani so ade ho so paa sɛ Ghanafoɔ ma na kwanya na ma ne tumi no na wɔtumi abatena akonya no so a emfie mienu national service training eno no yɛde bɛkɔ no military deɛ wɔkɔ gentetie no paa wɔ asrafoɔ mu wɔfiri mu fie a wankasa wobɛhunu sɛ yes nneɛma bi wɔ baabi anka bɛboa ama nnɛ yɛ maburu no a wɔn mo sɛe wɔn mo hwee wɔn mo atete aporɔ no saa nneɛma no nyinaa to atumi atwa ɛwɔ ma Ghana mu ɔwura kɔdwo bonsu. So indiscipline, no, that is why in my manifesto I have said that every tertiary education, we are SHS, now we are 1 year national service. No, I'm going to increase it to 2 years, but you are all going for military training for 2 years. It's part of my BMA manifesto. No but this is one of the things that is want to bring back in tertiary education. We're in 2 years. We go training. No, we are teacher, we are accountant, we are doctor. We are there. You go through that training before you get a certificate to go out to work. And by so doing, it will trickle down. Discipline will come around. Google ministries cry just too sad. Because you that and you want to paper the next week in the best and now this is serious. Niba penny yaru to a medical hospital doctor and say onion into ordinacofi. Please. It must be planned because you are entitled to your leave. You're entitled to work 40 hours a week, not off duty when you have duty on. Is this productivity? Under my watch, these things are not going to happen in this country. It won't. Never. Because I'll be hands-on. I was here, Rockajobon, Sudiatan and Canada Fido, Ayadino, FIDO, or Pebosia Boy Hunsi, Aya Kume Bia, Fido Babwa Pa. One more Jumani a kama. When your friend are watching crate, beer near Quaco beer, Obedia Genemudia Fido the India, and one of swab star 711, star 999 ashness, I would dem when I walk chrono. Now, wouldn't care player, Ubenya 200 Ghana cities and Canisika 2 million. The Atoso Abasanswayano 2,000 brim 20 million. A fena de Musa, not the work comparing up a day. One more just the Yanas Ghana card. Now, mobile money wallet, what they apply, no one no. A fair more woman than so much show set, what call Fido account in a sure. What by update now do Ghana card no, and so account be. Monsieur Nipa bon for Dosson, et more be another Fido, FIDO. Aqua Mafia series in a sunye. While you see one ventures, one at one media campum, Yabinera Wati, Memenda Bia. And remember watching Permo Copim kono. Na yourself shall repeat no me no ukwada ekopem no me no mpam so 21st clinic one maso sene the sciatica expert no abeheba clinic see yade bay fakono ntu asem fama wo extra comfort limited wo dan wa da biem medima for about sante du asema ma ama yade ne nyina adwane de afiri ho wo dey for some pa ministry and counseling center say honhom asem honam asem fakoda no na monya ho adwuma from mana so beso asene 0249 942 842 0249 942 842 abeheba clinic nie tano sapatra new site wo be patra junction no e wana Dr. Abe wo mami Abe nya abokyere papa wo bia ho adaje emfa wo no yade ne ba bia pompon so akwakoduru wo kyewo tena se na wo tuufo wo hebe bia yare ni free ba no odi ankase bi biduro enu bran hama wakeka bom dia saw yare wo mpawe na apede sika sa krade wo yenkyera no wa jirem fra na homa ne ni nkomo 0243 345 392 0243 345 392 and 0506 460 208. Na afe ye kamfo de amamo se ene awie no mienu kosi no miensa weyi eye Kens hour eye mraso adwani o mraso agefie ma de se omwo asen central abaton pesua so mfimfim mantem Kennedy Japan a wo pe president ye die ne ho adanse ne nwuma pa Sompa pa odi asom Ghana ma de se ene ne pesua so ena ene ye omobedi ne ho adanse enti ena awie fie da bia no mienu kosi no miensa tena Sompa FM ho
social media platforms no so betima akoso no akwakohwe bi Sompa Kens hour na odo ho agim na fe malaria duru asese Ghana fo nyina ye num ya esa ye malaria etutu ye typhoid ye fever asede ma yen eye haban herbal mixture haban herbal mixture mesere woni mu ato honam ni ye oboho untimi ni di honam ni ye omre wato bahanom ni adiade a eduro no eye haban herbal mixture a boost immune system ne basa so a oba obu nsa wa ya seka odwe obu nsa ma ne ba 2-3 days ya na etwa no onya haban herbal mixture bebo pa be ma de da bia me ka kire se ho de mfa kwadro no nko mfa mabre sem no nko fa dindindin no ewo mremremre nim fa udindindin no ekwo mremremre num enti sesisie no sisiade na egu animu ase a bema kope haban mixer na bobo oda na dwo wuntimi na oda na dwo wuntimi na kra amanfo hwan kromo twi no wode wuntimi na nya haban mixer no no mebebo pa typhoid ni fever no munyina haban mixer etu ase ye Food and Drugs Authority ajiatum anyana wudwa so okọ misi eba mixer obenya biato okọ misi eba line obenya biato Colinac Herbal obenya biato Apidank obenya biato Dani Herbal obenya biato fre Dr. Namu ewo 0248 277708 0248 277708 adroi upahu nchiremu ene hu bibia ofre Dr. Obejo so na one wo adin komo kosi ase yawie on yawie nti haban heba mixer num ene fido ne enyumeku aka na so ya sinum cloud internet na ma wie bebia wo bia yitimi ba eba besomo yede mu si ene fiada ene fie seye no ene yese enura na Lumba birthday na de Lumba nya 58 years and Australia wobokers in Nigeria ogusu ye bo peme ne akoso ya ba ko na mo boni se digu mu mochi ye friends Keuru Lumba wanyini na jai Lumba papa yen sore we ko ade ni enya asem abusia ko ku ajando Lumba nkwa ye Lumba nkwa sana ku Meji abro o ba na me nam kromi ko me tie sim kejetia me so Rocky na ebo no mama miskan fan koma no se kuku request nyuma wo pu kuku request dey wo se na obi tie no nti sa de anchemia eden de to nyumi ancho e no woto no so no se na on nafie okay so we can so ho to wash us here free na and also on nafie atapoku wo se dia se we Lumba se ma yeke atapoku request onyom we mo fa request no mo nye ayi ne mrame register ne mrame ania mo bo e di Lumba birthday ne se ne dia ma no Sompa e dia busia kuku Veronica Jando akosia somo wo hene ni kwabena kese Murphy enso ka ho bia fie je wakode nana ya Grace na fe ukwo MC ahonso a your Rocky PK Akiola school fees Godfred Rexford ni ima na Kechwe eni wonuanom nyina so edum